bamwita umugaba mukuru w'ihuriro ry'abarwanyi ba M23 n'umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. General Major Sultan Makenga yatangaje ko kino gihugu kiyoborwa n'abantu b'injiji bityo ko kigomba kubohorwa. N'ubutumwa yahaye abarwanyi bashya bagera ku 7532 ba Alliance Fleuve Congo M23 bari bamaze igihe batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Tsanzu teritwari ya Rutsuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Cyo gihe yagize ati igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa zafashe igihugu bugwate, zishe igihugu, ibintu byose zarabisenye, zisha abaturage, leta yica abaturage bayo, abanyekongo bahungiye mu mahanga, abandi bahungiye imbere mu gihugu. General Major Sultan Makenga yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bafashe intwaro kugira ngo bahagarike ibitagenda byose mu gihugu. Amenyesha ko abarangije imyitozo kiyo ariyo mpamvu nyamukuru igiye gutuma basanga bagenzi babo ku rugamba. Yabamenyesheje ko bafite inshingano yo kurwanira gucyura impunzi z'abanyekongo zaba ziri mu mahanga n'iziri imbere muri Repubulika Demokarasi ya Congo, hanyuma bakongera kubaka igihugu gifite igisirikare cyiza, gifite abaturage bubahwa nacyo ubwabo kikubahwa. Ati mugende mufashe igihugu cyanyu, mufashe abavandimwe banyu, abavandimwe bacu bamaze imyaka myinshi baba mu mahanga, bagaruke babe hano mu mahoro, tubohore igihugu cyacu, tucyubake, tugigire igihugu cyubashywe, abaturage bubashywe, tugigire igisirikare cyiza. Alliance Fleuve Congo ifite umutwe wa 23 isobanura ko aba barwanyi bahawe imyitozo y'abakomando nk'abagenzi babo barenga ibihumbi binjiye muri iri huriro muri Nzeri na Ukwakira 25. Mu bumenyi bagaragaje harimo ubwo kurwanisha ingingo z'umubiri. Aya makuru tuyakomereze ku makuru avugwa hariya mu gihugu cya Uganda, aho umusirikare mu ngabo za Uganda UPDF witwa Mbare akuguzibwe yarashwe arapfa nyuma yo kunanirwa kwishyura amashiringi 2000 yo kwinjira muri stade ngakurikirane umukino w'umupira w'amaguru wabereye mu mujyi wa Katerekera. Ibyo byabaye mu gihe abafana binjiraga muri stade bagiye gukurikirana umukino wahuje Super Lion FC na Rwanda FC, aho buri wese yasabwaga kwishyura amashiringi 2000. N'umukino wabaye ku cyumweru tariki ya 8 Gashyantare 2026 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cy'ishuri ribanza rya St Peter's Catholic Primary School. Ibitangazamakuru bikaba byaragaragaje ko uyu musirikare akugizibwe atarafite amafaranga yo kwinjira muri stade, ashaka kwinjirira ubuntu, ibyatumye umwe mu bari bari gucunga umutekano amurasa ubwo yageragezaga kumurwanya. Uyu Mbare wari wambaye imyenda ya gisivili we yavugaga ko yari yishyuye mbere akaza gusohoka agiye kuvugana na nyina, ariko bakamusaba ko kugira ngo yongere yishyure, bakamusaba kugira ngo yongere yinjire bimusaba kwishyura kuko nta cyagaragazaga ko yari yishyuye na mbere. Umuvugizi wa polisi muri aka gace SP Julius Alan Hakiza avuga ko umusirikare yashatse kurwana n'ushinzwe umutekano mu gihe cyo kwinjira, byatumye ahita amurasa agapfa. Hakizimana yatangaje ko ukekwaho kurasa yamaze kwishyikiriza polisi ndetse n'imbunda yakoresheje yamaze kwitanga. Kuri ubu ikirego cyatangiye gukurikiranwa. Umwe mu babonye ibyo biba ni Kato Sameyi yavuze ko umupolisi yabanje gukubita urushyi Mbare atabanje no gukora ubugenzuzi bw'ibyo yamubwiraga, undi azibiranwa n'uburakari ahita ashaka kurwana nawe bimuviramo kuraswa. Umuyobozi w'inama y'umujyi ya Katerekera Yosambo Musisi yagaragaje ko ibyabaye bitakozwe kinyamwuga kuko umupolisi aho kugira ngo yihutire kurasa yari kubanza gusaba ubufasha kuri bagenzi be. Yatangaje ko hari inama y'umutekano igomba kuba ku bijyanye n'ikoreshwa nabi ry'intwaro. Umubiri wa nyakwigendera n'umubiri wa Mbare wahise ujyanwa mu bitaro bya Kagadi nk'uko amakuru aturuka hariya muri Repubulika na Mumbabarire mu gihugu cya Uganda akomeza kugenda bivuga. Amakuru yanda hari mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze ku makuru avuga ko Minisitiri w'Intebe wa Kenya akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi yatangaje ko igihugu cye giteganya kuganira n'Uburusiya ku bibazo by'abaturage bacyo bakomeje koherezwa mu ntambara mu gihugu cya Ukraine. Uyu muyobozi aherutse gutangaza ko abanyakenya barenga 200 binjijwe mu ngabo z'Uburusiya kugira ngo bajye mu ntambara. Akaba yarabwiye ikinyamakuru BBC ko imiryango 600 yabo
yaboherezagayo ibabeshya akazi keza yamaze guhagarika. Minisitiri Mudavi yasobanuye ko umubano wa Kenya n'Uburusiya uhagaze neza, ariko ko ubwiyongere bw'abanyakenya bajyanwa muri iyi ntambara binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko ari ikintu kibi kidakwiye kureberwa. Ati Kenya n'Uburusiya bifitanye umubano umaze igihe kuva twabona ubwigenge. Uko mbitekereza, iki ni ikintu kibi kibaye mu mubano mwiza wari uri hagati y'ibihugu byacu byombi. Yatangaje ko Kenya izaganira n'Uburusiya kugira ngo ibihugu byombi bigirane amasezerano yo gukumira ibi bikorwa byo kohereza abanyakenya mu ntambara yo muri Ukraine binyuze mu mavugurura mu mitangire ya visa n'itangwa ry'akazi. Guverinoma ya Kenya yasobanura ko yamaze gucyura abanyakenya 27 bari boroherejwe mu ntambara yo muri Ukraine, ubu bakaba bakomeje kwitabwaho kugira ngo bakire ihungabana bakuyeho, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho muri kano kanya abivuga. Reka aya makuru tuyasoreze ku murundi w'imyaka 32 y'amavuko witwa Jean Bosco Akimana, watangaje ko mu Gushyingo 2025 yajyanwe mu Burusiya yabishwe kagiye kwiga muri kaminuza ku buntu, ariko bwageragayo yoherezwa mu myitozo ya gisirikare no mu ntambara yo muri Ukraine. Ni mu kiganiro na United 24 cyagiye hanze ku itariki ya 8 ukwezi kwa 2026. Uyu Akimana yasobanuye ko ubwo yari akiri mu Burundi yacuruzaga ibinyobwa nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, kuko ngo atyageze amahirwe yo gukomeza amasomo muri kaminuza. Yavuze ko inshuti ye yitwa Elias ariyo yamuhaye amakuru yuko yabonetse buruse zo kujya kwiga mu Burusiya, amwizeza ko nta mafaranga azasabwa ajya i Moscow, ariko kubwo viza yari imaze kuboneka yamubwiye ko asabwa kwishyura urugendo rw'indege gusa. Ati amafaranga nishyuye ni $2,000 ry'Amerika, nta byinshi yambwiye ko hari abashaka abantu bashaka kwiga, abo bantu aribo bashobora kuzishyura byose. Yanambwiye ko turi kwiga dushobora no kuzishyurwa amafaranga. Ya mafaranga nishyuye yambwiye ko tuzayasubizwa nyuma y'iminsi ine tugeze mu Burusiya, kandi ko ari imiryango turangije amashuri ishobora no kuduha akazi. Mu butumwa yatanze mu Kirundi, Akimana yasobanuye ko yari asanzwe yumva amakuru y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye muri Gashyantare 2022, ariko ko atatekereza ko umunyeshuri yahabwa impuzankano y'igisirikare n'imbunda kugira ngo ajye ku rugamba. Ati twageze Moscow turi Abarundi, abo Barundi twamenyaniye kuri ambasade turi gushaka visa. Tumaze kuhagera twakiriwe n'uwitwa Alexandra, nekereza ko yaba akorana na Elias, aradutwara tujyana mu wundi mujyi witwa Orel. Twageze muri Orel ari mu ijoro tariki ya 11 Ugushyingo 2025. Bukeye ku itariki ya 12 twararuhutse, ku itariki ya 13 nibwo Alexandra yagarutse. Uyu Murundi yasobanuye ko we na bagenzi be batatu bafotorewe muri Orel, bagurirwa telefone na simukadi. Tariki ya 14 Ugushyingo bakirwa n'undi mu Rusiya ukuze, abajyana mu bindi biro aho baherewe amakarita ya banki, abasinyisha n'impapuro nyinshi batigeze bamenye ibyanditseho. Ati turangije gusinya twahise dusohoka hanze, dusanga hari imodoka ya gisirikare dutegereje, ariko yari ifite ibara ryera. Tuyuriye twakoze urugendo rutari ruto tugera ahantu hari ikigo cya gisirikare. Tumaze kuhagera nibwo batwurukije batwereka iyo tujya. Abasirikare bari muri iyo modoka nibo badutwaye, tugera aho ngaho turicara. Twabuze ikintu na kimwe twakora, kandi ibyo twasinye nitwari tuzi byari byo, niko yasobanuye. Akimara kuvuga ibyo ngibyo, Akimana yavuze ko ubwo bari bageze mu kigo cya gisirikare bambuwe ibya gisivili, bambikwa impuzankano ya gisirikare. Ku munsi wakurikiyeho babwirwa ko bagiye gutangira imyitozo, warabyanga. Abasirikare baramwicaza, bagenzi be batatu barabyemera kubera ubwoba. Ati namaze iminsi itari mike nshakisha uko byagenda kugira ngo nsubire ku ishuri, ariko byararangiye. Nyuma nibwo bafashe icyemezo cy'uko njya mu myitozo nk'abandi. Nagiye mu myitozo, nayikoze ibyumweru 2 n'iminsi mike, abandi bayikoze ibyumweru 4. Twize kurasa na grenade, twiga kuzitera, batwigisha uko twajya mu myobo, batwigisha uko dushobora gutera cyangwa se gutega mine, ariko Abanyafurika twararebaga gusa ntitwashoboraga gusubiramo ngo tubikore. Nyuma y'imyitozo, Akimana na bagenzi be bajyanwe mu ntambara mu ntara ya Donetsk. Yasobanuye ko bitari byoroshye kuko icyumweru n'igice cyashize ingabo za Ukraine zibagabaho ibitero bya drone n'iby'imbunda nini, mu gihe we na bagenzi be nta gitero bigeze bagaba. Ati ntibyabaga ari ibintu byoroshye kuko hejuru wasangaga hari drone, ibisasu biguma bikubita,
ariko badutegetse kugenda tukagera aho yatweretse. Tumaze kuhagera twasanze hari undi musirikare udutegereje kugira ngo atwereke ahandi tujya. Hari ahantu hagoye ku buryo hanatunaniye kuhagera. Yarambwiye ati nihagenda umwe. Yabanje kugenda Umurusiya, ageze imbere mine iramukomeretsa. Sinasubiye aho ngaho ingabo z'Uburusiya zari ziri, nagiye habanya Ukraine bari. Uyu Murundi yasobanuye ko ingabo za Ukraine zamufashe tariki ya 26 Ugushyingo 2025 zibanza kumugaburira kubera ko yari ashonje, nyuma zimwohereza mu kindi kigo cya gisirikare kiri kure y'agace iz'Uburusiya zigenzura. Ati ingabo za Ukraine zaramfashe ku itariki ya 26, bamaze kumfata twabanye neza nabo, bamfashe neza, nari nshonje, bampa ibyo kurya, nari mfite inyota, bampa amazi ndanywa, naragiye baramfata barambwira bati manika amaboko, bansaba byose, bankuramo ibyo nari mfite, nyuma baramboshye ariko ntabwo byari bikomeye cyane, banyereka ahantu nicara. Akimana yaburiye Abanyafurika badashoza iyo babonye ubutumwa bubizeza amahirwe mu bindi bihugu biri mu ntambara. Kuri leta ya Ukraine yayisabye kumufasha ikamusubiza mu Burundi nyine nuko we abivuga. Mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro on Time TV, your channel, your choice. Dukomeje kugenda tubagezaho ibyo bivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Ibitekerezo byanyu muri comment. Mugire ibihe byiza, tubagaruka mu yandi makuru aza kubagezweho mu masari bose. Bye.